executive member badi pe ia ka trade uba jigur marthong rengkat ki MDC bat ki enforcement jonga Khasi Autonomous District Council menta ka sngi ke lahir chakathan killing Hariboy district nagabanta ban khinrai ki karkhana tliat mau ki bom don kot donsla but hagini ke jinglet jurip layo aban khangtala sendon yakawai ka karkhana tliat mau balatip kum ka MS Concord Stone LLP hakathan killing ka bade halo ka nongrim bakamdon ya ka trading license but kiwe ki kot kisla ki bla I board daka ki HADC kani ke jingher jurip uni UEM ka trade rengkat bat kiwe ki MDC na ka HADC kadi hadin bekeleyo jingtip babun ki barjala ki lala mon shaba palat ban busukle haki kam khayi lengba jongki kor tliat mau klem de yo jingbit na ka council ka bade katkum ka United Khasi Jaintia Trading by Non-Tribal Regulation Act hakani ke jinglet jurip yakite ki karkhana tliat mau hakathan killing lalapru dakite ki bor bade pek ka HADC baladon shimon ki karkhana ki bomdon ya trading license but donru ki barjala ki bontre hakite ki karkhana ru kim shimla don satya yakale bor license lengba jongkani ke jinglet khinra yakite ki karkhana tliat mau hakate ka than killing ki bor bade pek jong ke HADC ki la sakhiru halo ka jingle tu jongke barjala ki bala khangno e ka karkhana hadin balayo jingtip halo ka ni ke jingwan khinra trading license but donru ki blawan mi but kam baki dei jongki khasi but ki garo tangban light ban cha khang haka ke HADC kini gila kalau di factory ya di customer kan kalau semua industri dah kan ini untuk kena kau yang lah biar tas teh kamu siap kita berlah berjalan ni bro bentar apa ni sekarang sana pakai ni saya ni DC 0354. ini lagi factory kini terkam dengan trading license काम है ट्रेड लाइसेंस लोकल भी नहीं कंपनी तो ये कंपनी है ये फैक्ट्री हो गया नाम फैक्ट्री होने के बाद में कोई क्यों भागा सर वो बुला रहे कौन बोला उधर सर रखो ऑफिस में रखो तू हाँ सर मैं ले नाम क्या है तेरा सर आदित्य राठौर क्यों भाग रहा है तू सर उधर बुला रहे हैं कौन बुला रहा है तेरा ऑफिस कहाँ है ये है ना ऑफिस हाँ सर तो ये पेपर किस लिए तुम सब Concord Stones LLP kani ka jingwan jungi mentaksi kalong kabadon kam na kabta jungi kum ka department namal ngabat kum em jong ka trade ta lakba live na e ina kaleng jungi ngikwa e ban wan jurip man ka por kham ta be saboda re namar bole ngilap ba hangne kibun ki bomdon khamta me hak trading license ku ngilap man hakane ngi ai to ka closer notice adu sau kundutli bat kidang don sibun e hangne hapo bodar ki bomdon trading license ni wan ang entas ni khamta me ya ka killing amar hamte pun ki babu crosser ki babu dukan ang ta ki babu kini ki factories na block pikun kito ki nimtip laki don license ne undon ne na tara ni wan khang tas ni ban jurip pa ki don ne ke trading license inilap pa mentas ni ki don ki badon don ki bondon don ki ba marsiwan mangi kilaya pet krat balik ki pet na kadaw pa kindon kada don di balik ki pet no na kito ki barka ki tuni ba bun na ki undon trading license ne tinila ai ka sokos notice ki banwan
hapo nyoten hapo nyosni kimuan hapo nyosni kemud ki enforcement jungi ki inspector jungi kin sawan beng ban budin beng ekne haga bedai bara nilap ba kipni ba kadai jong ki driver kadai jong kasi jungi ya pun kita min pensisa juai ki kot ada nilap ba ki le binami kemud adon ka ak ni inle kat kun ka an Kendrai kalau trading license kan mau continue baik. Agaleng juni bat mentang ni adon ka jing perkhat pangimbu lighting mangne. Nang ba kinla pan kobar ya baru ka kangne hapo. Ere jong kane khana para kane bare duar di killing sa tu ketiga piling kata si baru ka. Dei bat ketu ba ngila dep khang menakane dau CM juni katu baru ka ngimpat la bande namar ba kimpat wan ban produce ikut Islam. Halon ka jinglap jungi mene aga bedai bat ki nongtre apo ketu ka karkhana bat kini ki crusher nilap papun ki barjela sudah. Ikane kalong ka ke ba ngims mutna. Namar ba nakaleng jonga ku iem babat ya ka trade masih ong hi barabor ba kidai ban engage bet lakun no kumno 50% kidai ki brujungi. Ndre mentangas ni ngilap ba tangwe na kispon te kalong kai ba bums no tenap na kaleng jungaru bat ya kane ngin sala ya bor siaw ie menchat jungal lebor bat ki bag ni de bande ngin sale bat nga kerpat ya paim bat kun kine ki baru khat nim de ban ailat namar ki de ban aikam aijam ye ki brujungi khamtam haga bede bat ki lebor namar ki lebor nila pantre ndre kiwe kam le sing nila pantre ndre kunkini ki baterai hakar khana kamut kidon ki bun ki khana jungi ki la baterai ki de ban sim ye ki khana jungi ndre te kamdon jingmut ke ting one meeting jongki nama ba ipaim ong ba kadon ka jingkwa ban ye kendu maki bat ni menta sini te ni nakaleng yen trat ni kwa ban ngap ya ke ka jing tempau jongki ke isu ba ki ong ba ngidon license tambang ile renew hadu minta 4 yo ke kata te kal le se kadon ka no ka jingtuna ka bede bat ki kot ki selasa ala ki beng ki kot ki selate nagaleng jungi nginju penslam bede bat kini ki ba de hapo border nakaleng jungi ni habisar ha namar pakidon ki khep bangi hap perkhat ha namar kade ka border kalong kun ka maupun nakabenta jungi tingi hap perkhat ya kane insong naka meeting ban CM yakino ngide ban hapai yakino ngide ban ai tangin hap sang perkap karena kaleng council di misu ai jimut kunne haba pidon kano kala khamtame nakis kun samla jungi bala pan sengkam semjam hapu bordal kata le kalong kaba bhatam nakamta jungi panam ailat ekiwe ndre lada mundan bas sengkam sengjam kumut nakaleng council ngimla le